ke nako a bongwe motho wa gae tshwamega dikgang tsa BTV News re tla ka tlhamaloko go ena re tswa ba kgolo ga borone a re lebepele ditlhogo a palamente e ipaakanyetsa go tsoga e simolola dipuisano ka ga lenaneo la ditlhabololo la NDP 12 tona kgolo wa pele wa Kenya Raila Odinga a tlhokagala jaaka a robaditswe kwa India Memo sa metshameko setlhopha sa The Zebras se fetsa dikgaisano tsa go ipatlela phatlha kwa sejaneng sa lefatshe mo maemong a botlhano ka dintlha di le 10 wetso nkabagele ke one rabanteng ka lakatšhane ke na le sentle moyeng yo ranolang dikgang tse ka puo ya diatla mme sete ke a gakwa o tla le re tsa metshameko a re di simololefa puso e tlamile go diragatsa lenaneo la ditlhabololo la bolesome le bobedi le le neng la rolelwa palamente ka mosupologo pego e rotsweng ke tona wa ofisi ya gatautona Moeti Mhasa e ka ha puso e tla tswelela le ditlhabololo tse di botlhokwa tse di tla fetolang matshelo a Batswana le ntswa gona le mathata a tlhaelo a madi ditlhabololo tseo di akaretsa go agiwa ga ditsela le go ala ga balwetse ka maranyane a telemedicine go tokagatsa tsela ya go bona tlhokomelo ya botsogo le kwa mahelong a kgakala le ditlamelo a re utlwa tsholofelo Tombale puso ena ya begela mapalamente lenaneo la ditlhabololo la bolesome le bobedi boseng jaana lenaneo leo le tla lopa madi a kananka 400 billion pula a tla dirisiwang ke maphata a le lesome le borobedi a puso bangwe ba matona ba tla abelwang tiro ya go dirisa madi ao go tokafatsa matshelo a Batswana bana ba tlhalosa maano a le malwa a tla tokafatsa e seng fela mafaratlhatlha mme gape le tlamelo ya botsogo I think the first starting point ke akanya gore kgang ya ntlha e tla nna gore go nne le thulaganyo e e lekalekanang ya go aba mafaratlhatlha mo Botswana sa bobedi tla bo e le go aga mafaratlhatlha a segompieno a kgonang go emelana le phetogo ya loapi ka gonne ga o batle go aga ditsela tse di ka se kgoneng go nna lobaka that only lasts 2 years and that's it. If we move to digitalize our services tla be go raya gore jaanong o mongwe o kgona gore a le ko mosetse a ba kgona gore o ka tlhodumelwa ke ngaka e le mo ga borone go dirisiwa technology jalo jalo jaaka sena o lemogile raitso re sa tswa go neelwa di-clinics mme di-clinic raitso kana dikokelwana ga di na di-ambulances ka bontsi mme thulaganyo ya rona ke gore mo nakong yone re nape re neetsweng sebaka se re ya go berekela go bona gore jaaka go ne go ntse pele ditleliniki di le under local government o ne o hitlhela gore every clinic has an ambulance mme thulaganyo ya rona ke gore re boele mo tsamaiso e ntse ya gore balwetse ba rona ba seke ba ema lebaka lo loleele mo tsamaisong yone eo mapalamente mangwe a kganetso a na a tlhalosa ka fa ba ikutlang ka teng ka pego eo tota ke presentation ya NDP 12 ya kane ba busang ba ne ba kopile gore ba batla go kana ba eletsa gore ba ya align le ditshologetso tsa bone tsa ditlhopho kana manifesto wa bone re dumela gore ba presentile re tla go e bala e be re tlhaloganya gore e ya ko kae e re isa ko kae mme kana re tare ke dipitsi ga re di bone ka mebala glad to say ke lemogile gore they seem to be deliberate about certain aspects of development ba go focus mo tsone jalo one of those things ke tsa gore di ka re thusa botoka ke kgone ya monitoring evaluation and shifting from being policy based process based to result oriented. I think it's one of the things gore ke di tumeletse go mpeka puso e tla nna le bokopano gape le mapalamente go ya pele go sekaseka dintlha tsa lenaneo leo ka tsholofelo ya gore e tla sekasekiwa mo palamenteng e be ya amogelwa pele ngwaga o fela tsholofelo Tombale BTV News Gaborone Lekgotla la ditogamaano tsa setšhaba NPC mmogo le maloko a palamente ba ne ba tshwere phuthego ya go buisana le go sekaseka moalo wa lenaneo la ditlhabololo le le tlang jaana morago ga phetogo ya puso ngogola ka 2024 karolo ya ntlha ya go dirwa ga lenaneo le la NDP 12 e kaiwa e dirilwe go sena go nna le therisano le setšhaba mmogo le dikhansele le makgotla a ikemetseng le mehama e ikemetseng le palamente ka boyone e le maiteko a go tlhomamisa katlego ya go tsenngwa ga lenaneo leo mo tirisong e tla re ka la bone go tla nna le dipuisano tse di tseneletseng kwa palamenteng ka lenaneo le fa bua kwa phuthegong ya mapalamente ya go sekaseka lenaneo la NDP 12 motsamaisa dipuisano tsa palamente Dithapelo ko Rapetse o beile fa lenaneo
leo la NDP 12 le tla itebaganya thata le go tswakanya itsholelo ka lenaneo la Botswana Economic Transformation Program le tla thusang go itepatepanya le letlhoko la ditiro. Ke o rapetse o buile se kwa pulosemmusong ya go sekasekwa mo ga lenaneo la NDP 12 ke maloko a palamente e le ka la bobedi kwa Tlokweng. We are not merely receiving or reviewing a document, we are charting the trajectory of Botswana's development for the next 5 years and beyond. And the choices we make in this forum will determine how effectively we respond to national priorities, overcome emerging challenges, and fulfill the shared aspirations of our people. Our fundamental mandate is clear: to improve the lives of Botswana. NDP 12 marks a defining moment in our national planning journey. It represents a deliberate and necessary shift from a government-led model to one that is sector-based and private sector-driven, founded on robust partnerships across government, business, civil society, and communities. And this paradigm shift challenges us to think differently, to innovate courageously, to collaborate meaningfully, and to take bold action in creating employment, empowering our young people, boosting productivity, and harnessing technology to drive sustainable transformation. Persistent fiscal deficits, external imbalances, and a narrow economic base threaten stability. High youth unemployment at 34.4% for those aged between 15 and 35, coupled with a poverty rate of 14.3% and persistent inequality, further highlight the need for a fundamental shift. To address these challenges, Botswana must transform from a diamond-dependent economy and government-led growth to a private sector-driven and export-oriented economy. The BETP distinguishes NDP 12 from previous plans by prioritizing practical execution, private sector collaboration, investment in infrastructure and skills development, and enabling radical disruptive innovations in diversifying the economy. Re sa le ho dibikehela pele ga tshimodiso ya lenaneo le la ditlhabololo la bolesome le bobedi National Development Plan 12 morafe kwa toropong ya Selebephikwe. Tota setšhaba se monetse marulana pele ka go rutana le go gakolana ka melao e hitisitsweng kwa parlamenteng. Maikaelelo a bone e ne le go boremelelo jwa dipuisano mo phuthegong ya kgotla e neng e rulagantswe ke mo parlamente wa kgaolo ya Selebephikwe West Ruben Kaiser Bosheng a rutla Karabo Molusi. Tlhaloso ka molaokakanyetso wa tsa pereko e ne le konokono mo phuthegong e maikaelelo e le go tlhomamisa gore banni ba tlhaloganya seabe le ditshwanelo tsa bone jaaka go tla bo go diragadiwa lenaneo la ditlhabololo la bolesome le bobedi le le solofelwang gore ntle le go lopa madi a mantsi le hetle ditiro le go godisa itsholelo. Ra itse gore go dilelo ko industrial go dilelo ko di filling stationing le ko madirelong ka go harologana gore ba kaulengwe ba rona gangwe le gape ba neela babereki ba bone dikontraka tse di khutshwane yaanong molaokakanyetso o re o hitileng o bagaetso wa le protector ga ba ka ba ira yalo reportang ba ta tseelwa dikgato go lebega la melao e bewa rona ba banyenyane re beilo mo mosing. Banni le batsena phuthego ba ne ba atolosa dikgang go akaretsa ditiro tsa itshetso tse ba ikaegileng ka tsone. Bileng we re hitisitseng ke a Forest and Range Resources Bill. Dikgong la rema mapako phane di-license tsa teng di dintsi gape ke go le rotloetsa gore ba gaetso a re lekeng go sala molao morago ko re wa molao ke a wa rata kana ga ke o rate if molao is there ke tshwanetse gore ko o sale morago mme ke batla go dumela gore ga gongwe go a re thusa ka gore gompieno ga le ka lebele ga re ile phaneng a ke re toga re tsa makgwedi etang o tla ithela gore mo sekgwemo go tetse ba tswakwa jaanong bo bona gore tota melao ye e siame mme go na le ka ga e sa dirisiweng ka teng sente ka gore le ga go no yang ko sekgweng e go bona gore tota mongwe le mo na le license difemesele tsa dikwasela di na sepe di empty hell a go bulwa market kwa e re ga bo mmega le borre ba bapalang phane ba tswega ba ye go rekisa phane ya bone ko marketeng phane e a ne di permit e ke a dumela mme kana a di permit di dirwe di ha phane simologa di digele phane o se ka dira permit ya beke
gore phane permit e hela gape go ne ko wena o ntse le ko phaneng gore yaanong gape wa boa o toira permit engwe kana o thoga se se boang ka se se buisantsweng mo phuthegong e banni ba kgaolo ya Selebephikwe West ba segile tema ya morero go direla mo pontsheng boikarabelo le go akaretsa botlhe jaaka ba tla bo ba beile leitlho dipuisano tsa palamente ka lenaneo la ditlhabololo la bo 12 le le segetsweng 388.9 billion pula go tswa mo ngwageng wa 2025-26 go tsena 2029-2030. Karabo Molosi, BTV News, Selebephikwe. E re ka lehatshe leno le itlamile go aga itsholelo e ikaegileng ka ditirelo le boleng jwa go ntsha maduo mo tirong. Phuthego ya Service Delivery AMP Customer Service Conference 2025 e simolotse mo Gaborone e gateletse botlhokwa jwa go diragatsa mananeo a ka tokagatsang go isiwa ga ditirelo le boleng jwa tsone kwa setšhabeng. Bagolwane mo pusong, baemedi ba dikgwebo le baitsanape ba kopane go gwetlha diphetogo tse di nonofileng, tlhabololo ya maranyane le boikarabelo jo bo nonofileng mo go iseng ditirelo kwa setšhabeng. A re utlwe o na le thata mo Tanka. Phuthego e supile le go gatelela botlhokwa jwa go tlhabolola tsamaiso ya ditirelo mo Botswana. Bagolwane ba puso le bana le seabe ba gateletse gore boleng jwa ditirelo e tshwanetse ya nna konokono ya lenaneo la ditlhabololo la Botswana. Puso e rurahaditse ga ikemiseditse go diragatsa maitamo a yone a go tokagatsa go isiwa ga ditirelo ko setšhabeng, e rotloetsa ditharabololo tse di tiileng go ka tokagatsa se. This conference is not just an event. It's the beginning of a movement to transform Botswana into a service nation. I therefore call se ke tshimologo ya go fetola lehatshe leno. Ke kwa maphata a puso go etelela thabololo ya go isa ditirelo tsa boleng kwa setšhabeng. Mohamo o ikemetseng gore thusa go tla ka bothami le thabololo ya dikitso, makala a thuto, go dira dipatlisiso le setšhaba go nna le karolo mo go ageng Botswana o mošwa. Trust. And I call upon citizens to become active participants in shaping the Botswana they want. Customer service is not an option, but rather a commitment to nation building. Ditirelo tsa boleng ke konokono mo go ageng setšhaba. A re emeng ka dinao re tshwaraganele go hetola le go tokagatsa go isiwa ga ditirelo mono. We can transform the Botswana service delivery and public service into a beacon of excellence for Africa and beyond. Bana le seabe ba phuthego e ba tla sekaseka dikgang tsa botlhokwa di akaretsa tokagatso ya boeteledipele, bothami le maranyane e le motheo wa go tokagatsa ditirelo. Barulaganyi ba phuthego ba supile botlhokwa jwa tshwaragano le tirisano magareng ga puso le makala a ikemetseng mo go tiiseng mekgwa ya tiriso, go tokagatsa ditiragatso le go nonotsha maitemogelo a bareki mo makalaneng otlhe. I believe this summit is going to help us to understand on how to unlock opportunities in the global market. Bokopano jo bo ya gore thusa go tlhaloganya le go taka metswedi ya go ngoka babeeletsi ba ba tla re thamelang ditiro go tswa kwa mahatsheng a mangwe ba lebile hela boleng jwa go ntshiwa ga ditirelo mono. From the nation to come and also share what we want the world to know about our nation. Phuthego e ya malatsi a mabedi e solofetswe go ta kamano le mananeo a tla tokafatsang boleng jwa ditirelo, a rotloetsa tlhabololo ya maranyane le go tiisa go tsaya maikarabelo mo pusong le mohama o ikemetseng. Lefatshe la Botswana le simolotse tshekatsheko le ba molao go nna bontlhabongwe jwa mahatshe a tla saenelang tiriso ya molawana wa United Nations Convention on Economic, Social and Cultural Rights. Molao o supa fa merafe mengwe kwa mahatshe mangwe e rontshiwa ditshwanelo tsa go lentswa la go eteletsa go ipusa. Disetlana tsa molao o di supa fa batho bao ba na le ditshwanelo tsa go ka tsena sekolo, go ka hiwa ditlamelo tsa botsogo le ditshwanelo tsotlhe tse di tlhokegang. Se se tla morago ga gore makgotla a ditshwanelo a le 12 a kopela lefatshe la Botswana go saena molao o. A godimo ga moo lefatshe leno la Botswana le simolotse gape tshekatsheko
ya molao wa lekgotla la ditšhaba wa 1961 Convention on the Reduction of Statelessness e le molao o laolang mahatshe gore bana ba ba tsholwang ke batho ba ba kubilweng tota kwa mahatsheng a bone ka mabaka a tshwanang le kgethollo ya semorahe kgotsa dintwa le tse dingwe ba newa boagedi ka ba tlhoka mahatshe a ba ka bitsang a ga bone. Maotsaneng wa dikgang Ramasole a Botswana Lieutenant General Placid Sekgokgo o tla tlogela tiro ka bogodi kgwedi ya Ngwanatsele a tlhola a le malatsi a le marataro morago ga dingwaga di heta basome a mane le bobedi a ntse a direla sesole sa Botswana. Sesole sa Botswana se lemoga boineelo jwa ga Lieutenant General Placid Sekgokgo ka jaana ketapele ya gagwe e nnile le seabe se segolo mo kgolong ya katlego ya sesole sa Botswana. Re Sekgokgo o supile keteledipele ya maemo a kwa godimo gotlhe mo lehatsheng leno le mo kgaolong ya Aforika. Gareng ga tse dingwe Re Sekgokgo o ne a eteletse pele ka botswerere komiti ya tshireletso ya SADC a supa bokgoni jwa gagwe jwa go rarabolola dikgwetlho tse di lebaneng e le tsa tshireletsego mo kgaolong e ya borwa jwa Aforika. Puso e dira maiteko a go netefatsa katlego ya mogama wa bodiragatsi jwa go dira ditshwantsho tsa motshikinyego kgotsa film industry. Se tlhalositswe ke tona wa metshameko le bodiragatsi Jacob Kelebeng kwa moletlong wa bone wa Bantu Film Festival maabane mo Gaborone a tlhagisa molao kakanyetso wa Cinematography Act o tla begelwa palamente ka kgwedi ya Ngwanatsele e le molao o ka one go tla tlhamiwang lekgotla le le itebagantseng le go tokahatsa mogama wa bodiragatsi Film Commission. Maikaelelo a moletlo o wa Bantu Film Festival o supisang ditshwantsho tsa motshikinyego tse di buang ka ga ditiragalo tse di diragalang mo kgaolong ya Aforika ke go rotloetsa kgolo ya mogama wa bodiragatsi mo kgaolong e ka go tshegetsa dithutopuisano le badire ba ditshwantsho tse tsa motshikinyego gareng ga ditiragalo tse dingwe go ne ga rolwa maabane tota o ne o rolwa maabane kwa New Capital Cinema kwa Masa setshwantsho sa motshikinyego sa bana ba monogae se se bidiwang Baratani Hill of Lovers go ne ga rolwa gape le sa Children of the Diaspora sa modiragatsi yo tswang kwa Fora mme tseo di ne tsa supiwa go ipelelwa ke batho ba baneng ba le ko ba tsile go rotloetsa kgolo ya moletlo o wa Bantu Film Festival. Central to this is the review of Cinematography Act of 1972. Which will facilitate the establishment of Botswana Film Commission. This commission will serve as a modern, progressive, regulatory and facilitative body, aligning our film industry governance with international best practices, streamlining permit issuance, safeguarding artistic freedom, and positioning Botswana as a premier destination for Botswana, for both indigenous and international film productions. Furthermore, the ministry is advancing the design and implementation of the Film Rebate Program, intended to incentivize international co-production in Botswana. This initiative will be underpinned by provisions to ensure the active participation and upskilling of local professionals. Right now, we have 39 countries that have submitted for this year's festival, making that a humongous growth in terms of people knowing about the festival, in terms of people participating in the festival. What does this then mean for Botswana? It means people now know where Botswana is. It means people now know that they can take advantage of opportunities created from Botswana, and they can fly themselves to Botswana to engage with our filmmakers as well. Go solofela fa itswela hatseleno e tla gola ka jana badiri ba pele ba meepo ya Aforika Borwa ba solofetswe go duelwa madi a bone a dikatso a neng a saletse kwa morago se se tla morago ga gore ba letlole la dituelo la Mine Workers Provident Fund go tswa kwa Aforika Borwa ba tlhalosega ba tla duela babereki bao ba pele ba berekileng kwa meepong ya Aforika Borwa go simolola ka ngwaga 1989
mo potsolosong le lekano la dikgang la BTV News kwa Molepolole ka mosupologo mogolwane wa letlole leo Frans Phakgadi a re thulaganyo eo ke nngwe ya maiteko a bone a go netefatsa ha babereki bao ba ka tlase ga letlole leo ba bona dituelo tsa bone tse ba di tlogetseng ka nako ya ha ba santse ba berekela kwa meepong eo a re utlwa Jessica Pilane. Mo lebaleng la metshameko mono Molepolole maswiti-switi a babereki ba pele ba meepo ba kokwane jana ka fa tlase ga letsatsi le le fisang ka lebaka le lengwe fela e bong la go amogela dituelo tsa bone tse ba tswang kgakala ba di letile. E re lentswa thulaganyo ya dituelo e santse e le bonya ebile go santse go na le ketsaetsego mo go ba bangwe bagolwane ba letlole la Provident Fund ba tlhalosa fa ba leka ka bojotlhe go fefosa ka fa dithuso di tswang ka teng. Nako re sa le re nnafa go eme anong ga re sa tlhore anong go bidiwa go kwadisiwa yaka ke bone go eme stop hela hale tsholofelo ga ke bone e le teng mme ke le tsone le gore re tswe ha re thusitswe. We have wasted a good 3 hours in the morning. Re sa tswa go latlhegelwa ke diura di le 3 ka ntla ya go fetoga ga lefelo le re neng re le mo go lone. Mathata a mangwe gape ke a gore go thata go kwadisa batho ba ka ba bantsi ebile le fa re tshwanetse go ba thusa go nna bonya ka ntlha ya mosuke ka ba bo ba le kgakala le rona. They can't come in. So that's a major concern. Ba sale ba berekile meepo dingwaga di le dintsi tse di fetileng. Bontsi bo lwantshana le bogodi le makwa ka go farologana mme ba sa tswa go tsaya mesepele e melele go tla fano go tla go amogela tsone dituelo tsa bone. Re ntse ka dididi a ka re le hayana ke kganye re ntse re bua gore dididi tse di hatse bangwe re ba di sukiri bangwe re ba eng mme a tharabollo ha re siritse gore a ragwe hela rena le tharabollo go go se bijeditsweng ha. Not all stories are negative. Good stories. We found a few millionaires mo Botswana. Re itemogetse bangwe bagolo ba ba tlogetse madi a mantsi thata a kana ka didikadike tsa dipula. Re solofetse gore tla re ba amogela a tla tokafatsa matshelo a bone ga mmogo le itsholelo ya lefatshe la Botswana. Ya Botswana in a big way. Thulaganyo e ya dikatso e lebagane babereki ba pele ba meepo ya Gauta, Magala le Platinum ba ba ikwadiseditseng boloko mo letlole la Provident Fund go simolola ka kgwedi ya Seetebosigo ka ngwaga wa 1989 go fitlha mo nakong eno. Jessica Pilani, BTV News, Molepolole. Masola lefatshe la Madagascar ba tsere taolo ya puso morago ga gore palamente e dumelane go thankgola tautona wa lefatshe leo Andry Rajoelina mo pusong. Colonel Michael Randrianirina o tlhalositse ha go phatlaladitswe ditsamaiso tsotlhe tsa puso le makalana a yone go letlelela gore puso ya batho ka batho e agiwe sešwa ga mmogo le go busetsa tshepo ya setšhaba mo pusong. Palamente e tla e tsweletse mme boeteledipele jwa nakwana jo bo tla nnang teng bo tla akaretsa maemo a botautona a tshwaraganetsweng le botsamaisi jwa nakwana ga mmogo le go fetola tsamaiso ya makgotla a ditsheko go etelelwa ke kgotlakgolo ya ditsheko. Diphetogo tse di tla morago ga dipopelelo kwa Madagascar tse di neng di kgala puso ya ga Rajoelina gore e tletse senyo sa setšhaba ebile ga gona ditlamelo tsa metsi le motlakase. Tonakgolo wa pele wa lefatshe la Kenya Raila Odinga o phaketsa a latoswa morago ga go ema pelo kgotsa cardiac arrest jaaka a na le kwa India go bona kalafi. Raila Odinga e ne le tautona ya kwa Kenya go tswa ka ngwaga wa 2008 go itla ka 2013. Raila Odinga yo neng a le dingwaga tse di 72 o tla gakologelwa ka maiteko a go ipapaletsa botautona jwa Kenya makgetho a le 5 mme ka maswabi a sa kgona go atlega monongwaga ha o simolola. Raila Odinga o na le mono Botswana go gwetlha ke mono Kenya lefatshe la Botswana mo ipapatsong ya gagwe ya bodulasetulo jwa lekgotla la mahatshe a Africa African Union kwa neng a retelelwa ke go bona phenyo. Raila Odinga ke ngwana wa mothusa tautona wa ntlha wa lefatshe la Kenya Jaramogi Oginga Odinga ka nako ya puso ya ga tautona wa pele Jomo Kenyatta.
ka go le motho wa gaetso e be le ha nna ke di bang khutlo teng ke Stella City ke a gakwa o tla ka tsa metshameko. one rabanteng ka lakatšhane go sa tswa go gona dikgang tsa go tsa Setswana tsa nako eno mme molotsana go sa tswang go utlwa o motswana wetsho go raya jalo gore sebaka sa dikgang tsa go tsa metshameko ke bidiwa hela go te City ke a gakwa mme a re ditibole ka tsela ntseng jana. The Zebras e tshamekile maleka a dino tse pedi setlhopha le sa gedi mo motshamekong wa bone wa bofelo wa Group G o ne go tshamekela kwa Stade Mohammed kwa Casablanca kwa toropo ya Casablanca kwa lehatshe la Morocco. Banna bao ba ga Morena Ramorebuli e nnile bone ba ntlha go nosa ka segolame boe mo motsotsong wa bosupa pele Abdoulaye Toure a lekalekanya dino. Guinea e ne ya tsaya ketapele ya motshameko mo motsotsong wa bo 30 le bofera bobedi ka Alou Balde pele ga gape mohutsiwa a netefatsa fa Zebras e boela gae ka ntlha a nosa pele dia boikhutsong. A jaanong re lebe matlhasedi a motshamekong. A ra jalo gore setlhopha sa ga Morena Ramorebuli se tsweletse ka go itlhokoletsa kgaisano ya sejana sa Aforika yone ya tla tshegediwang ka kgwedi ya Sedimonthole kwa lehatsheng la Morocco. Mme jaanong a re boele monogae re lebetsa bowling. Setlhopha sa mogae sa Lone Bowling Now or Never se dirile go utlwala ka mafelo a beke jaaka ba ne ba gapa bomampodi jwa kgaisano ya SRR 2025 International Bowling Tournament ka dintlha tse 47 e neng e tshegeditswe kwa mabaleng a Johannesburg Bowling Club. Kgaisano e ya ngwaga le ngwaga e ne ngokile ditlhopha di le 20 go tswa kwa mafatsheng a Zimbabwe, Botswana le baagisanyi Afrika Borwa. A re utlwe Emmanuel Rapoa. Kgaisano ya mafatshe-fatshe ya SRR 2025 Bowling e neng e ngokile ditlhopha di le 20 go tswa mo mafatsheng a mararo e ne phadisanelwa mo karolong tsa singles, pairs, triples le fours. Letsatsi la bobedi la kgaisano la bona phadisano e mašetla mo karolong ya batshameki ba le bane setlhopha kgotsa di-fours kwa ditlhopha di neng di lwela dintlha tsa botlhokwa go ka kuka sejana sa monongwaga. Setlhopha sa Now or Never se se agilweng ka batshameki go tswa kwa ditlhopheng tsa Orapalega Borone ba itsolopanya go ka fenya karolo eo ba kokoanya dintlha di le 47 go fetoga bomampodi ba ikgapela 12,000 pula. Maemo a bobedi a ile ko setlhopheng sa Spotted Dogs ka dintlha tse 41 ba ikgapela 8,000 pula mme ba latelwa ke Shining Stars go tswa Afrika Borwa ka dintlha tse 39 bone ba ikgapela 6,000 pula. We kept on encouraging each other gore we still can make it ka gore ne re ntse re le mo top 1 hela ntse re topa hela mo game tsotlhe hela until re win. Kgaisano ya 2025 SRR International Bowling e rotloeditswe ka 100,000 pula mme le biwa ile botlhokwa mo go thuseng batshameki ba monogae go ka tlhabolola seemo sa tshameko ya bone. In terms of bowling, it gives us dikgaisano di tshwana le e di re fa sebaka sa go lemoga batshameki ba tlhwatlhwa ba ba ka emela lefatshe mo dikgaisanong tsa mafatshe-fatshe. Just the practice of what, because everybody puts effort into the tournament. Kwa ntle ga go thusa tshameko ya batshameki ba bowling monogae, metshameko ya sebopego se e thusa gape go aga botsalano le tirisano mmogo magareng ga batshameki ba mafatshe a mararo a Zimbabwe, Botswana le Afrika Borwa.
Emmanuel Rapoa, BTV Sport, Jwaneng. motswedi wetsho ka go rialo dikgang tsa rona tsa nako eno di wetse tse dingwe tse di tla latelang ke tsa nako ya boraro mo tshokologong eno mme nna le wena ra kgaogana one Rabanteng Kalakatšane o tla ba a tsweledisa a ntse a gare la tirelo tsa tsatsi la gompieno mo Botswana Connect yo mmonang mo mojeng wa ditshwantshong tsa gago ko tlasenyana ko ke Sentle Moeng o na go rena dikgang tse sentle bontle bonno ko pila ka puo ya diatla re kopane gape mo nakong e tlang. Welcome to Botswana Television Studios, where your concept becomes a reality. Looking for the ideal setting to